Nina wekwatio kana Musyoka wa Mutongo TV na mwithukisi wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umuthi twi wa chumwa na indi ni ituku imwe mwei wa 10 mwaka wa 2023 kalivo thini wa kilungu cha Ûkûmbî ya siasa otondu twika kila wa chumwa twatiana wa chumwa tweyanie kana twekiwa yetu koka vaingi wisithe twendese kila twitha tukwetie nondo twimina twasia twike akoma ituko kuoselela sentence vala twatile nithia ini twoka ingi wisithe ni twoselela vala twatile tusonjembe Ûneenan'Yanî na twikani twavika vaya kana twimina masaa eli thini wa Ûkûmbî ya siasa twisithe ni twumala twina kindu muvuko nye naku vamona atongo imakwa onthene mavikie ndatika muthu nokwithwa uimamanya otondu twika twitha twisisia maundu ala muno methiwe maketeka chumwani maundu ma Mûteti maundu ala pia miotokonia ithita ilembeta ya ukamba na nthi yitu yonthe nondo twimina twitha twikula nyumba ya mukamba maundu ni onthe kitu ni kiva nayu twivai Ûkûmbî wisithia twanenisia maundu ala makitikie chambeni kwatene wonie andu kauta na makundi kivathukanio mainengane mawoni mo Mawendekethyo thini wa nzama ya vamwe ya Bipartisan talks eletongwe ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah kwa Bomas of Kenya aingi manengane mawoni kwetwa woni wa kuola county wisithia ni cia miongo kana ni cia betwa 14 na indi kingi ni kuola iliombunge na kinde kiuke ndekethiswe ni mundu witwa Githu Muingai ai Attorney General ivindani ivitu no kwendekethia angi mendekethia county siongelwe na indi we asia mukuone munene kwa mwene nthi na indi iliombunge nacio enda ciolwe we seithia ni ciokaia na yimwe na indi thini wa iliombunge isu kimwe ni kilome thini wa lembeta yitu ya ukamba bena maundu angi makwendekethwa thini wa nzama ino ya vamwe ya Bipartisan talks kingi kwendekethwa ni yulu wa women rep mabetangwe wisithia mativo pyu asuni mabetangwa de maundu maingi methiwe mayendekethwa thini wa nzama ino ya vamwe ya Bipartisan talks ukavindani kau kunena wendekethyo wa tamu ya president yuangalo kuma miaka 5 nginya miaka 7 kiu chale ano nacho muno na indi ulaona akiendekethia senator wa Nandi Cherargei sekana weni woni wake na ndatomitwe ni mundu na ti woni wa chama cha UDA kana serikali osuni woni wake maundu maingi mendekethwa vaya nzamani ya vamwe na indi yutuweso mina maundu onthe nitwenda tukulanie nitutonya kwitha twithi referendum na ithita nthi ya Kenya nitwiyumbanĩtie kuthi referendum ni kula ya mawoni nondo asema maundu amwe ta obisi wa ndongo ya ulei kiuti kindu gitona kose uvuo upate kwaliula katiba wendekethio rozu wa Cherargei ni wendekethio kwenda kuthi referendum kuni tuonenanisia maundu asu onthe vai Ûkûmbî na kuwingalekoni isu wete woni kana ikulio wena kuwendekethio waku ni wiva ukanengwa mwana nondo mawoni no maende na kuoswa ngalekoni ya Bomas ukanengwa mwana wakavikavo wendekethia jau nicho wendekethia nthini wa nzamezu ya vamwe ya serikali na ulei ili itatu kenda yemwe 5 namba yote mali muguve vatendevi na nthini wa mitandao yitu ya mikumu kanilie ionthe tuambie na mutandao wa X uloneta wa Twitter ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa nthini wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM namba ya simu yevaukio ni YouTube ni Mutongo TV Stock FM official tondo notagia kwa tuma motoma ni makulio onthe ngwetha ndi masoma otwende kwa oyu Ûkûmbî de twavingwa atolikevo otondo twasia tuyumala tuvose musakwa nito Erastus Kithuku wa Nzomo karibu sana na ndi atongwe timu vya muno nondo wa kuoka Ûkûmbî na ende masani asu na imwe kwa imwe anenda twambie vaya wisithia ni watu musia mbaye nene mbaye ya mukamba nikenda twambie Ûkûmbî Erastus nondo wa ubingwa gusoyenge ngatu kavikie kunenanya na mwithikisia walama ende na kutwithikisia me FM Mutongoi na alama tusiaisie nthini wa TV ya Mutongoi ndimia kwa masitani to Boniface musimi ya Maeke ni MCA musakwe kuma county ya Masako na ward yetawa ya Kalama tibasa Kalama no yo wabito ba ucio wetawa wa mwania Kalama ya mbe yabu ikathingi na konza na ithio sako na ingi kuuza na ithi tupakanite na kuukali tukabakana na makuweni
nibakanite na kola asante ni mubea munene muno na nina utani munene nundu aguka Ûkûmbîni asante karibu sana my brother karibu tena Ûkûmbîni ya Siasa asante sana bwana Erastus akamba onde kula mui mutu siaizie mutu edukisie nita Fred wa Musau kwitu ni Makueni nineta za kiwila ja UMP Makueni constituency kula zia makuyana lakini muzungwazi ya ningi never give up watu ende na Mûteti yes atu kisioni na umunne kala kivila ja FM ontanda kanda wa FM lakini ndio ambako ya niazia tu siake ndambite kula kijana cha wakita wa junior junior eta wa junior Fred Musau ndio aenzia hizi jambo mtu muzani mwekale bunda kakome waambie kimwana jike kwa maamba kaza sasa maji nije kuombe kabisa asante haya naende karibu sana bwana Fred sana haya naende karibu sana mheshimiwa kuoni kwa Muthenya TV ino ni kuombea siasa nizo yona TV ni savali waku ambe kuvikia kuombeni iwa wimo thoche muno aumia tukomanangana mumo no ba kumekeze kutishia muno karibu Ûkûmbîni Ndio bwana Erastus nimubea muno ndo cha Muthenya TV na ingi nimubea muno ndo wasiaizi alama tusiaizi ithie akamba onde okamba witu onde kwa masito ni Musyoka MCA wa Muthenya ni Masinga sub county Machakos county yes thank you karibu sana mheshimiwa wa Muthenya nezengi makuja Muthenya yena kuni wa mutavya Masinga ne kwa kaunti ya Masako na indi yuni twalika bone wa manyato ngwelani na mo onde kuna simu saasi abikana saasi abikasi azimu wethese wa TV kana radio namba ya simu ketha ndwe nayo yeva ukioni kwa ndo ma radio ni 0799870066 noti muonza kenda nyanya muonza noti thandatu enda bo aosa na mbesu save ndene wa simu yaku ni kenda masama kuna simu mavika wesaithia ni wakuna ili tetu kenda imwetano namba utimani mukuvi mitandao ni subscribe then wa channel ni Muthenya TV Stock FM official then wa Facebook like na wetu follow ni Muthenya TV na Muthenya FM na yu imwe kwa imoto yambia mheshimiwa Maeke birikile nambia nago asante ibi nakuthie lengi then wa kilungu cha kuombea siasa ndithe tu enenea ngewa ya Ûneenan'Yanî kumela wambeiye nginya Muthenyani wa umunthe no basongetwe maundu no manaendea kubindu kanthini wa Ûneenan'Yanî mawoni kwa viungu wa momo wa twese kana kukethwa na andu makuka maumia mapendekezo kana mawoni mo yulwa maundu kivathukanio ala Ûneenan'Yanî wanthini wa Ûneenan'Yanî osuku ya bomas na yu mukamba no withi wa ye kulio na Mukenya wonde maundu hao wonde ni sawa nitwakuna nitusongete chokeza umya muthiata Ûneenan'Yanî uwa bomas mheshimiwa Maeke wa sisia maundu acio wonde makunetwe otondu ni maundu maende mavindukite tuiona chuma chokete tuiona maundu ange end game ya Bipartisan talks Erastus nambie kwaseka na no twasi sumo isu ile ibetie no twasi etonies o progress nini kana maendeleo manini then Ûneenan'Yanî nondo sumo ina ebuetina ina isumo ina isia kokitana kupindwanisia ndeto kwikuna kithoi ni thie tutona ama itona na wethe aba nabikie bandu wethe ayu isi ndo sina thina cionthe nondo azimio na etaya auto threat kasia kija alia kwikwa nitucioka lelo kija alia kwikwa nitucioka lelo na ndisi neno ndo mauta manambatie akili situ cia mbocio kama mauta netolo kana kwicho lakini generally wataka kuisha kila kiende nyena na nataka kuchanganua nesa ni asia kana niona tuendete referendum nono mapendekezo ala mesie kuka ni mapendekezo manene na no mapendekezo ala maeteto ni BBI nondo ketha ni wasomi o proposals ya BBI nesa no so you andu mindie siambia kuka ingi na andu ingi mena personal proposals yo
lakini ni maele ku understand purpose ya katiba kitumikila cha kitwe ndo katiba ikaite kana there shall be constituency ya nondona there shall be nini cia nondona na siendu icio nde mekupendekeza okuola okuongela okunyivya simaanisha kana no twenda referendum ne kulwele nene ni referendum ni mbesa mbinge muno na referendum yukaje tunge Kenya ingi into no ndo moko sioka siasa ningi na eto ile kulia yo Kenya ki economy pala to vikete to ready ndo wake ndo cha muthembosu ndo for example no ni ngithe muigai ona kaukiu no personal proposal na ndo ando ma media tio ngithana mo masonje chokilwa muno ndo city position ya ABC kiweta mondo na kama na issue ya keta mondo na position ye no ya keta mondo ne ya eloko no ina try ko michungu sa munangango na ne kulia yo papa sila twasi ya kuketha constituencies siendeke achao ndio kubitha constituency ne siendete maendeleo kwe lelo itaisia atemwa through the kakiti kaka constituency nundu patola monene ne umwe mbesa sia anwe pata sia constituency sia isia kwete mbesa ande ona ikolwa mukati ya constituency imwe zeta wa Kenya wisio ko ingi kwa ombesa iko ila wekwe andu mayasi akecholwe chongelwe but peke ndu kimo maele kumana na kecho tutindite tunenete na ndine siona mundu gukinenea ketha tuenda besa ithe ndi mashinani ukathiba ya mbunge kwe mothe na mbunge otele mamuno kuba bia school wa primary pausie ma MP ya ingepyo andu na ingepyo ona bwa andu mauma amatamananite na watata kwikulie kulwe nene nye yunga kulwe atike mwene na asia maundu ama constituency kuongelwa maikongelwe na ni asia u ni beneficiary nondo onze keila sieko kuka anwa neza kuka kanesa Kalama yetu iko constituency na kwetha no kwetha in future ni tuiko kindu lakini watata kusisia it is better ma empower the wards MCA empower MCA ne ukakiti kake kabyaka MP ketha nenga likwache kuma sakotu kwata around 202 million ninongelilwa sia CDF MCA ne 50 million ane wa 50 million ne ku serve purpose pandu ba kuongela MP constituency yekuka na a lot of things we ula we watu ya constituency ndukone wa MP yeweka pedha be pesa mbingi pe andu ma nene sewe sisi obisi just to summarize kwa unye ni asia kana talks ni siende ne saa lakini siendu ila sio nde si kunenwa ni ukulia yourself ketha serikali le na vitie ni ya yange wa obumbo masisu ni ma yange wa ya BBI na yake wa Kalamu ya tuika itoneka ni kumaanisha viongozi twitha nacio itina wendi wande kana kindu nikisio nundu wakete chaitwe mundu ngitikisio chaitwe wakete nikisio nundu ithia yu Kenya no nginya tumachue ki demokrasia na twa machua wethe kwa machua nesa eka toxis ye baba ikethe no sindu cia ku solve solution yoyu eka yikethe pushitu nundu twenda kubindithia Raila eka yikethe pushitu nundu twenda kubindithia kana kunenga region fulani tumendi na mwete ye ward ndina mwete ye constituency ndina mwete ye kina nundu na itu ma MCA tumetele bambunge okatheka muno nundu tuka na itu nitubanengio condition twamema tuongelete musale referendum yikavita kupe o maundu maingi me obuo na itu twetele nene ngundie tukeze president ndeni wa national government council ya aize no kumona na nemo shungulikiwa nginya maundu ma pension ya maundu menu me line nini aya asante bwana Musau tuiva undini wa end game ya bipartisan talks nondo nituona development niwewe Maeke atazende no asi umwiswili talks niziende neza bawitina banaye kwikuna kithoi nawe ona twazongu na maundu ala makwendekethwa baya nituthi kula ya mawoni
na no twisonene abuko ikulani ya mawoni ketha ni tukabika boy ni twiyumbanitie twina mbeca cia kuyana ki economy ili hata kukiwoni wa ku mundu wi Musau wa sisia maundu asu maende mujana hata kindu cha mbendo no wetanikana uiza katika talks hizo siambiwe nundu wake twaendie katika bipartisan talks nundu wa maandamano la moki na wendia Raila Azimio ni masumbua muno musumbi kusumbika na muzumbi la wasia isie do arona kwikata unu wenu watangazia ajendenda handshake ndenda handshake na ajendenda handshake lakini la waisia ndia bani ni beta and ni yodhuka apropos bipartisan talks of course manzi ya party ile bipartisan manzi ya party ile si galendi si agree on certain issues kindu kimwe si agree kindu kimwe na oundu mheshimiwa wa Ûyîetewa pesi ndu wait kana sindu sina bina muno sia ile kuthika katika referendum ikulyo ni i referendum yo igethwa ya maana miao ndu ugendia party sio nde sitikilanite kana unu watu kwenda lakini unaona ugendia katiba kasi ya maono mmedi katika referendum ugendia no walk over referendum kuna no walk over ningi wende Azimio ugendia ni metikila nai na Kenya kwanza ni metikila ni maasia this is what we are presenting to katika referendum no mwene ndi yu akalea klani zikana maundu amwe Mawendekethyo bu amwe maika atethia mukamba na mundu wa Kenya nangi makatethia mukamba na mundu wa Kenya pe undu romu ni wiyo maasia measia kana women rep ipetangu scrap ya scrap we uzinye no kini ngo support kiu women rep wa kwanye ndio undu wika tiza umona eza kuoneko siasa sia tukuna siasa habita ni wathi ku izu no kwaze takiuyu chele ku scrap wa off tukuna women rep anduonde metio izu pandu ba gidu minga kwaze tupunguze ya mbunge pele kwambia punguza na women rep mpaka mbaikata maana ngombe agyo no opendekezie kiucha women rep mabeto punguza ki ekwazia kana tupunguze counties nye ningudifa na mheshimiwa wa counties ndicho basic unit sia kutoa mbesa mashinani ndio toa mbesa mashinani sia niba nikumanja kana mbesa yusi ambe yozo gengi uzi ila ja center of power siambia kwenda si nini ni wana maumia kwenda center of power no ni kaba si mbingi na undwe kwa sia tuwe mpawa mpaka ma MCA level manengo kinandu cho kwenda mena kinandu cha kwikata cha kudukuma katika ward undwe MCA wazia neza nende MCA by the ndendo ana kinandu na ma MCA maingilano na zezi nende yemendo ame at the mercy of the speaker speaker banga maithi utembea kundu kana mai kwa pa DM nukwenda maina kinandu kuma kana kinandu cho yulu kuma kuthinza okay udo zetu twaisa end game nye ununo ngwana most likely pa bintu beguza oduka meguza kumala mataanizia matambe moko kithelelebu tondo ziambe ondo ziaendie by but muzumbi woni muyani no ni muyani egire undilei ni muyani no maono mailia ni wazindie kula na meaza to audit elections ya 2022 yes na ni wazindie na azinda Azimio di kotini na judge munene asia musumbi no asindie na nzela na abedwa kwa ununguona pebi na munokuza musumbi kuza kwikla katika referendum unless peundu tadi ukuwa wa kuongela la term limit no tumetikila tu katika referendum mundu wapita ni wizi oyue oka under new dispensation na kwa kwambia term impya ungewa term mwanza isi yake anakona miaka 5 thitalwa tuka kwambia engi mpya hakuna muonza na muonza miaka hizi ana 14 plus 5
19 years ko kwanze makanenge talks oi Muthenya Muthenya ku azinyama mena kunamea oi muno akana zindi mwila ziukaba na zitiri katika davana na yakunwa yabita muzumbi na ugende ai benefit muno kwanza katika maondo watu kuona kama benefit ngaleko ya simio. Okay. Alright. Mheshimiwa, karibu tena. Twebau niwe uone ni wa tongo yasu yulu wa masisio no maondo wa matonye saumia moja nangu waisia kwanza talks tongo ni party leader wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah endgame baani to referendum kana kethio kithele londo bwana Musau kwa sekethele una kiukithela na sisia ye nondo ne wazimio nondo za kwetu na chama cha Wiper cha azimio matukume tina ne kwa tele tunethe iwe na maandamano tunaandamana hivi chama cha azimio nondo wa maisha meyo lumo na wasisi ite tunapitao push nondo mozumbi danenda ange wajiba so na kitu unene Bipartisan yende we ona ti ndena interest kabisa nondo we balawe ne muyani nondo we amine akana ni wako niwe kula na siana aniwe mozumbi wa Kenya ko kitu mwe tuenda ki edha ikita pushwa lakini nye to me nye neona Bipartisan yende ne delay ne kana epinda yele haya kila genge wasisia wasisia ngewa ya constituency hisi wasiongelwa Musyoka oikombea na itu yunde ni wa constituency for example takwa kwa sub county ya Masinga wethe aje na ward itaita asi ward itano keke sawa ithie ma MCAs tukaitu nengetwe fund ya MCA ukethia MCA no kupika ground na kila chailite baya ukethia no kuthukuma direct either ni ward itaitana within Masinga uinewa 50 million ukoza 50 million kondoko tano ni 250 million yes na izune mbeza mbinge bono ila sio lika within Masinga sub county lakini yo keka hesabu ya sub county izuje yoka ikwata mbeza ila sia CDF ne mbeza nini muno yesa ukomana constituency on the nondo ne nene na idieta ma MCA tukona kwa Asia kiba ya mande na discuss that finally neto izaoka to the referendum na ndo metekele na chochu kitu cha ma MCA cha funding neto ailete da kifua mbele nikana wethe netweka neto akwata okay palapa ange ndo na kusisia na ngona yu kicha muzumbe cha unewa miaka mwanza tusenze from 5 years to 7 years uonekana bunake muzumbe kiwe tuleile na tuitona lakini timu muzumbe unaendekethia lakini timu muzumbe unaendekethia lakini noitha no wona tumanite tumana ndo mana nondo muzumbe ndemo ndaibindo kathi unena kendo direct kila kyo mum benefit no atomie wandu magende kana magegera mathi makawete kiba makathimenzebe nzebe yogola ine tibo bau lakini yutu asisia kiuna joe kutopine yani sia nondo asisia o yubeta mwaka wa miaka 5 aya sio kya kuna miaka mwanza etha kendo ki andu imakete kila ikabetoka plus miaka enge mwanza ezo miaka 19 na wasisia miaka 19 na silia lyo mutwe na kesiko kio mutwe tukunete zilia na kesiko owe last ziba unagu maisha metha me momo muno nondo etha within your period of 1 year tukonie zilia twakuna na mbadu no mauta wala mapigie toyo umea kwou
na nye woni wakwa woni wangu edigemwe yetha yo na problem ndio na yeza uo kwetha na fruitful nini either na Mûteti muno kwa mwenende kwa mwenende nake kwatia bipartisan talks ndio na ni tona either ye delay ya muthemba ni kana yes ni kana binda yenda okay Mheshimiwa Maeke peke ndo une ambeze kya referendum twazero atukane twathi referendum twashumu ne twabikabo uyona tandi ithe twina mbesa cia kuyana gukuna tiendo ino undu economy ndu ilie o ituonena maundu ndo mailie ketha ti maundu wesaithane maybe mabinduke baadaye referendum chambe no sio tukaelewa kana ndi ta Kenya tuyungamite bandu basio tibathuku muno na point number 2 waile omanakana kwina we almost kwina economic crisis yani kwina mathina ma kiuchumi duniani na Kenya yibanda mbesa Kenya yibanda yiyete mbesa yenda ikaketha mbesa siake mbesa siaeleuka kwisila mabiasala mbua agriculture na sindu ingi cia muthembosu tourism na keda na watata kusisia ona kawine se no sio sangi kunena augo ona koithie to support ya serikali lakini ona serikali ino ya UDA ni kobete muno ikakoba kwanza mbesa mbingi muno kwi undu andu mekuona na thinola wibo ni imagine no kobete na hali ya maisha yithinani of course ni twese mauta mambatite kila bandu yu mambata kila bandu maketha na ripple effect makathe ya ma affect kila kindu kingi na andu mena thina ikindu chambe andu mailo manakana andu mena thina mwingi muno na mena thina mwingi ta Mukenya ta Mukamba kwina thina generally na watata kusisya oi budget for example wasia budget cia malelo ondo mbesa siekiwe siana watu sisyo budget cia sindu ingi ondo siekiwe siana na on top of that and no mind na utulwa mbesa yutayu andu mayeko tulwa mbesa cia NHIF bingi ukethia wina mbesa bi nukatila wa mbesa etunatililwa yutayu ithie inonie musala kwa nemo tilengili monza cia housing na nitilwa mungili monza cia housing nemo nengelonia nditilo ingi cia loan ya nomba ya mortgage ndithia ni sindu nzeo lakini ni sindu siende na obinyi ya Mukenya yu referendum yeyoka yikoka na mbesa mbinge iketha yina mbesa mbingi muno na ndie sikana economy yitu yiketha yito no twalau na ndukolwe paika ema andu makokela o maleane na kindu ju kuba kalikela campaign mode yes no chungwa banana na sindu cia muthembosu na andu mailika street ine na mailika na uketha wa manie nesa ibinda siasa ona andu maithukuma mekala maketela na siasa nundu andu ni mathea na imathea lakini kila negwa moyo ni nona andu amasimio ni matite nigwa imwana yasia umeti nona nundu negwa matala miaka 19 na mana yiba ide ko to serikali de miaka 19 itio uzio ko banda mone meze kala masinde to miaka 19 muvulilizo Mukenya niyo muno Kenya niyo Akenya juu hata utongoezie niyo muno ti alama imate nondo ndiye kwache kana be Mukenya wetikela miaka monza ona referendum ikatongoegwa no ona ikatongoegwa ni UDA ona ikatongoegwa ni Azimio ndio na Mukenya la ona baitia ona mundu mwokela na demokrasi ya Kenya yende na kumachua na thinola munene no chama twasi yao bai kumbini mwene nthi ula waba ya wita wasola tiwe muthuku mundu ula muthuku ni mundu wa katikati ula tumwita middle class ula ni nye naku no longi athata amuke kwa cheki ngali yiboye lelo aungamio munthi akoni wasimu balarendi una ibaba le mutheno zula wiona andu asu mauma nimo maita revolution andu asu nimo maita yona mapendezi manthi na ni asia kana andu asu la me referendum ni kindu chaile kwesililwa muno
lakini nakona achungusa muno na natara kuisia no newie ningi UDA niwe maete bulani ya ndo me rule for next 100 years na nandu determined yes isu no mipangilio ya siama nondo nengiona kila chama kitha na plan yake ODM na anything tiki ndo very important utabiro ibaza twebo kwa kuleana kwi Kenya maendie kotini yolwa bipartisan talks idi na yaze kindu ki ATM yao na ndithukicia amwe meona ino ta BBI no ta photocopy ya BBI usu sembie kotini asembie tene na gana bomina asia azuma sembie kotini me yaze kindu kisembeletwe muno methenyele nenganwe ya mawoni kumwa time anu kindu kimwe nendela ne sokonu we mwenende no we yaze netene niki yu mwenende no mwenende ninye naku process ya kwete referendum netu ese bora yikaitwa ni executive na hicho kutumi we kuona either you get through the parliamentary system kana yeto ni mwenti mwenende mundu neutral aite proposal ila ingi BBI ya leilwe nondo ya etetwe ya twekania ya etiwe ni executive na president ndaite proposals ya changes proposal hii siye diwe ba kwa bipartisan talk pena maoni ma mwenende pena petitions sia mwenende na hicho noni mheshimiwa Kalonzo ku yake si asia maundu thela mwekwenda etei nitoka kwetu kesi ona itu chama kitu cha MCA kitahamka Association of Members of County Assembly nitunandike referendum yitu na twatwa o mapendekezo hala tunenda not referendum yitu proposal yitu na petition yitu la to petition yandwa lakini petition ye ne ill timed na referendum ni ill timed kitumi ni chao one IBC t constituted na IBC no na mandate mako review mebaka kenda tulamba iwe na ma IBC ma commissioner omundu kwe ma MCA kalibu tandatu matotiete and one MP ndi right lakini kula kikaba elections na period ila jida inenganito na MP ni ndelu ma MCA no imagine you kwa ndo o MCA wana mie kalibu itatu iyo maanisha ndo ati represented lakini nundu yani tusembethe tie kindu chama wasya ikindu ikisembethe tue na tuina priority list yuki twekie no kinana na ketha ni kindu serious metha mastiki yonde agenda la yambe makalika baya tondo mubeo lika sioki kauma BBI yo yekusithiwe yakusithiwa na mukenya no lomwe kila kika loveo sitting allowance ni asiata Erastus dimina ni asia watata kusisya agenda ila sia bipartisan iko neno bandu wisegwe mundu ko yange sia mutu weulu nondo kitumikela chando manena na sia original ya mutu othe ona kaunga ino na to the isia mutu atwete mbua yu ukethia cia ila si kunena ni baya tila sia original tila sia atumie imwana sithiko ya street ine nikina bendukie kikwiyata kiendo kwia ondongo isia azibio ondongo isia UDA tiala leadership na la mosetwe ni otiwa makoletwe mwenende we tiola weta wa wanjiko tete wano niki nundu ketha tunaendete baya na twafomuka committee tukanena nisie mutu othe mauta mathe na yiba bendukie kwa wai ona tuyonena nisia mauta kwanza tuenda tuole ma women rep kwanza ona kawisuti no proposal no proposal lakini chama mheshimiwa kuma Muthecia waweta pai mundu utumana ona kukwo sindu kunea up through proxies kwa mundu ni uthia ka test waters akasia ni endo read miaka jana na miaka jana tio sumbe kamonza tuendeto okay aya asante Maeke anena muno no kwa baonena muno mheshimiwa Musau wendo nena muno nezo twivukwa referendum Maeke no kwaze ni ill timed kendo ki akethane chuguneku na pia Kenya azuma ndiye kotini kuleana na iseso ni wailu nondo nitoni ndo BBI ndiye na nikino cha tumete mbesa mbingi
Ûneenan'Yanî ya mbesa Maeke no acha kana kwe sitting allowance ni kuna wete kana kigalo kijo ngizo twikane cha thela ni wende kana million yana plus 106 million mbesa mbinge muno we say the other ni sitting allowance for example mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa ni miono cha million and then wa sitting allowance kindu ki cha referendum wona Kenya ni tubikite bandu to the referendum kana no kuona takitona ondo mheshimiwa kwacha mesele yanyu nikenda we say the referendum ni wako kuno twangie bindani ya siasa 2027 budget ya referendum yuka around 15 billion she we got 20 billion Kenya can afford yes 20 billion 15 billion we have money Kenya can afford that bizima collect yao na 1 week ngwezano katika new tax bill la tu collect tandi ni mbeza nini biwa ka referendum in fact siasa I mean uza kuwa ni was ni wimbesa mingi mno papote nzira banda mno yes no na nda bandu mengi we can afford it inani lombeza izusi ele kwika undungi mwao Kenya ikatetheka cha referendum no siake hospitali siana twaje 15 billion no siake hospitali up to hospitali 15 let's look at 1 billion not to afford lakini imbeza sio ndungi sieka pe bana ma referendum ipe maana wendia maundu ala meupitu kitu ni referendum mwene ndi akatetheka ndu waisia wenda ntuwete maundu matwasita kuongela mbesa mashinani kwembawa twasi nituenda kuongela mbesa mashinani no ngina twike referendum wendia Kenya makatetheka it's always good no usio ikekwa uthuku ni twike referendum tubirukia maundu ngona mai propose wakusma ati obisi wa ndongo mena manengo security and this is issue we discuss wakati ka bipartisan talks mutongo enda security yakwikata na imwe nandu aduni zimandie ku discuss kwa ni mutongo ati ndiye kwa ati security watu ngwe security ni yake wenda we mundu wana waza kuiwena anoza kwa wanandu wenda security yake wenda kana no show off mena manengo escort cars to ila show off ningi ya atongo ima Kenya hala PLO weta uka wasia uka mona matembete na umundi na vingi wa bandu Langata Road wina muzumbi endete church kanza ipa kubali ka deliverance yeah ikalau twavingi wa balabala omundu aendete kanisani angione makekata makaungamwe kuutongo wa Kenya waisia undu wilie na this the talks siende baya 70% nundu wa kutethia atongoi mayusisia undu mwenendi tonotetheka kuma sindu nisu waisia kindu kila azimio ile kunde ndiye kutwa abucha maana muno jai maundu ama cost of living mapush kana finance bill na bitu kithiwe isa spendiwe lakini kundi jolile view mima yange waya kuongela constituencies mayange waya kunengwe security mayange waya kunengwe ofisi wa prime minister official opposition izi zindu shonde siuthi o mawendini ma andu individuals ndu nawete yebana asia positions katika serikali kana katika ingondu itedasia mwenendi yes kwa utweze kana random not to avoid lakini pe maana ikatengemea na issues zibe na tubitokethia na Kenya ugenda pe uzio muno makasome byo ndan tuthite referendum make wasin la ibitu kwendicio ithi na ini jo ikamutethia nikana mazizie mendie yes pe maana manyao magwi katika referendum ati wibo pai maana makwasia ati tuti katika referendum no tuizi njau kiukita katika referendum asante mheshimiwa tulikuwa kunako uliona hata kindu kicha referendum
Kenya netu yumbaniti kana netu notoni awethukicia Musau yace yes beza zina thina beza ciwo lakini beza ici no ciwo na uyongi priority referendum na zisia referendum is very expensive na ithie Kenya chama bwana Musau wa Asia twina mbeca mbingi muno izu ni mbeca nini muno lakini ithie Ûneenan'Yanî wa referendum ithie wanazimio ni thero push it nondo na icho kila tukitobine ni ithie tukisi nicho tutwaite pau tukanenanie na ume aya nondo kwa zimio ni kwenda referendum ni ithie tuzugumira referendum na ni ithie tuna ni kana kindu ki muzumbe etegele Ûneenan'Yanî kinari zote iye na ithie kuandamana baya balabalani nondo abala tuneguye maisha mabikie na nongina etha muzumbe no netekelile tunenanie nake nongina tunenanie nake ni kana maundu ala matubine ta Kenya ithionthe na itu tutone kutetheka kidogo ndio tila wazi nondo ba ya lelo ne maundu ala munaandamani ya nondo wa maisha kutubine ya muno but kicha audit of 2022 presidential election kiunachone kike mwene ndi kweli unabiniwa kana ano mawendi maazimio ti mwene ndi nondo wasia the agenda ya cost of living chama Maeke uno kwa asia ni kana oyo yo nene wande no atoxili jila wa kwata jila tunaminie kwitha na mwana wa musumbe atona kwitikila Ûneenan'Yanî wito nake nongina sindu ila itobine siethe nthini na ila ingi mbado andu matese nini bine andu siekiwoba nondo no minie na ukwata chanzi cha ekara cha uthi kunengo shitu yula kidukiba ke nondo yungelekanyo ila tuandamana itu wetange waya finance bill nondo ile na bitukithiwe sindu cionthe tunonie kila kindu chonthe chambata immediately na twasisia ngewa ya cost of living ni sawa no meazia ni toilete kuongela constituencies na toyongela na andu mayitha na mainewa those luxury needs omekale nesa manewe security ni sawa izu ni zindu ila maendio kuongela onini lakini be zindu ila main me unene nondo you for example kalile ta pala mauta mapikie tu monde mauta mambatie wethia ona mundu wakamota no kwa mweko fueli ukofueli kamota kau nondo mauta meambato tuko na Muthenya na yu okeke zabu ya mauta ni weze mauta mambata cia kila kindu chonthe mauta ni mama control ya kila kindu chonthe ona etha ni chau kila vandu na nongina thila wonie Ûneenan'Yanî wambia nongina withie ni twamanai yo Ûneenan'Yanî etha ni tuthire referendum sio easy ndo referendum yekunwa easy ndo ithe kana twisio kabo tukite obine kamuno lakini na sisia twetha na referendum ni twetha na matunda mazio finally kwa referendum yetha bo baketha matunda mazio ni ngona azimio ithio undu tupangite ni kwenda mwene nthi atetheke na etha ni mwikalile ala maisha ma kawaida withie ni mathea na tuyobineke na twathi referendum no maisha makathea referendum ito no thesia Kalama yuipa tuyesa umana sindu ila ma propose ite cionthe but twazia pe sindu ila tukuona ito no theni wa referendum nondo kupindwa katiba tatizo obviously wa opposition obviously wa kemea obviously wa cabinet secretary sindu cia muthembo nizito na gura yenda referendum you nya according to me sindu imwe ta kupindwa katiba izu sindu maile ubeta izuti sindu maile zietha kusiaileta itha propose yetu siethe katiba siethe tutona upindwa katiba musumbe ongelo miaka
isu ni sindu cia utuumesia etha purposely bipartisan inaendete onene wa cost of living kindu chune cho maileo propose mbe cha mwene nthi undu utona uthewa maisha na yikala maisha la matona. Okay. Yeah. Lakini tukiwaza kedha ni kalama ya maisha ndizile kana sine orokwenda wa referendum. There's no way kana uyasia referendum nzi to hotel ya mwene ndiara nondo ngwelewa cost of living chutigendo ja kwenda referendum nego ndinene labune asialele nondo wa yonania udabale biki nayo nekana yeke obine ya mwene ndi yonania nayo no izukumiwe nondo etha no matheisie mutu twasioka street ine twaelete yu ela tuonena nisia namo ela tuonena zengewa ya maisha maelete kuwete specific kila kiuthenia mwene nthi nicho twaeleta tuinena nisia. Okay. Yes. Mheshimiwa Maeke ndana ambo yuso SMS ya beki nungena tunena nisia onthini wa submissions isu cia kukumia mawoni mawendekethyo twinene ngewa ya usakwanyu su na bitie ino ni cherera 4 moga maumia mawendekethyo mona nasia yezi mpaka mamina na cherera 4 ndimethukisia mundu cherera Juliana ola wa vice chair munini wa Chebukati vamwe na Aeni Masit maende ya Kenya asuni maendie manawe tinondu itumi na mondo ma security chao manane na gumanza kwisela mutandaoni angi manaye bombas ama methukisia measia ithi twa resign ne ondo akwenda twekio la simithwa wesethia ni twa resign na bado mekwatie ngethukisia cherera unaise kana bena bata wakwikwa audit wa pula mbetu. Mheshimiwa Maeke ndiongelela buni kana Chebukati tumete Chebukati 3 Chebukati na makomishana langeli mone manali lo bikambe wanzeme maze maondo azo ni mabetie ne binda ngawazi azia usakwani ni mabetie kila gibo makomi kana abako maibizi ala mwaiwe ni mailete ne wikata ne maile ne ahuni kilwele kwa kedane kuibwana kindu chizindu cia muthemba tozo iyo kulo ni Mheshimiwa Maeke ndeni wa submission isu pe pata wa maondo watu ende wa kusiucha siendo isu cia piti sitawai diversion politics na isu ikunika ku Kenya Kenya ukilia usembete wesi umilela baya kingi kinene kikaumela ba okay na kingi kaumela ba nila kamba masieta amasinga andu ma Kenya mevata muno na kwamba masinga na masinga metha mambetwe metha intentional na nenda kukulia kindu kimwe yo la tunai mathikoni mainyaka waya yes Deputy President Gachagua waungamia asia ke chaba Kalonzo kwatesie Mheshimiwa Kalonzo no bathei aikindu laila na president imami na nyejao Mombasa waigwa pando laila ukukila kalea na ndeto hizo pevi na wale waizi yeye msizimizi kupatana na rais pevi na waizi lakini ni tweseme kiara chagwe twesema kwa manie nondo ni kwa wetetwe na kigetha ki kwegyo nondo tuona visa tuona musivi wa video yuko pointila ni nayo nino chama bwana Musau wetie ba Siasa pano kwitha no delay tactics na watato sisi kindu kiundu kiende na kwete wathoni issues kietewe nginya mwene nthi akonivinziwe akili yake kana kindu giki isawa ukilia yu tukakwatia ona batu tuileo difa tukakwatia maundu maula asindie no tasinda UDN asindie Azimio ni asindie ngiti according kila andu megwa undu mona na kitumi kimwe chambe laila asia sava ifunguliwe na nyina asia baisava bakindu kwanza ona Kenya kuikindu kita wasava na andu majethi baikindu kita nundu sava ni pala kula wako ni watalelwa sava kuninyezu bau na nduisia hypocrisy la jevo ndini wa atongo yona la Azimio mayasia kula sia president yendhoku
lakini o system isu ya IBC no yo na kwike ngabana na ndole no yo na kwike MCA na ndole no yo na kwike kena na ndole yu cherara fo maumio kula maumie ma divert o attention ni yuto sembanye na cherara fo to audit to lo kanai committee ka bipartisan talk kaete to ndo wa maundu kwanza maya tatu actually ama ndo maya tatu originally emoja cost of living jithe ile ngija ya IBC metikilane yes maika impose wa ndo ma IBC na I think kila kingi chakatoro chaibau chaima ndo ma sava ne ya wetanga wabu na bai point ingi ya kana ila siaibo yuo monde point isu menena lia ile ya dalile na mithena thanthatu chumwa kimwe ni kianite andu asu kunenani no wakati masabu UDM bangite hata kuhusu kuthecia mutu ni twikwikia subsidy kana ni twa import ndio tia mbemba chuma mina tu next point mwaiti hata kuhusu kula ila mutu kana amosie pai kula twaosa kwe twa difa aya maisi hata kuhusu IBC ni twetikilana enda nondo IBC ye kativane pai UDA da lete IBC pai president da lete IBC ma commissioner ondo SRC andu ma ko tumaita ai mundu wo senate maita ai mundu wo MCA ni wetha na mundu wo lakini ola webunda tutetea ni mundu wa ndievu na nondo ai CC na thenwa muno ni ma MCA yuko uebu etha ndai banesia ma MCA ko ukajienda kama MCA kaetwa ba SRC onandaka kosa apinye yapyo kana na huyu anyway nenda uma yuko kila ngwasia neke twekane cherara fo ngitho muingai yu kakulia ngitho umeleile bandasia na no sinikie temperature nondo yu mwene mbi ambio mana constituency zio tegwa ina take ina kunia one of the people senior people in IBC alo mweasiani besu ni siendo cia andu ni siendo cia mundu personal lakini siamplifyiwe ni media actually anatumie sito ila president umbea ambia mathango maili akutewa na yugo ni nakwa nundu nakwa jita kiongozi na wathi kuume siene ni usima kwaza na ndiaze niwe uye county ni si na county si ku masako ne withe yumwa nundu mwene nthi no naendie lakini ndwithia ogithu muingai na point ko ni kwate cherara fo kulyo la we kuliti jo maumeleile ba andu wa kwanza ti truthful no bungu no bungu meonagwo no bungu meonagwo uzindula meweta tisi yagwo ni zindu itesi yagwo all right asante Musau twibo kwa cherara fo nye kindu kimwe ni sinikana ona Kalonzo ni wawetie pandu asia utongo ikakoswa awete makuweni tiguo na UDA ni ozio tongoi oithia ni moyie oithia ni matumie nzia riba ni mazindie na cherara fo ila maendie Serena mega press conference na Chebukati mamutia bombas na nundu no returning officer atangaza roni wasinda o manangie na kwanza maumilile tandu kwanza mume yanangi kwanza mabudhiwe muno kwanza mabudhiwe muno nundu wakiko kiu muno matie mbizo ba ai ku pake kuwiwa maizerena mati kwamba press conference maniendi na matia Chebukati baya na yeye umezia we lakini maazia mayende ione kila kiende nondo kya Kithuku kila chaende hapo maja meko ndio ende lakini wizi nyimba de kindu kimwe nisi nikana ona wethia UDA ni azimio ni kindu kimwe nisi nikana Ruto ta mundu no agunie kampeni ya nzio Kenya
na kula isu onawendea pe umu wasindie ungi difference ya nini ndivyo na hiyo nikita IT nikita IT computer na stuff so ni waya audit servers anumatelewa na what is a server from layman's understanding server nini ukaenda na maizi maweta chao uzi mona server gozi nduzi yali ilu mozeki mazizi okay mazizi ko ngewa ya coaudit election izu ile kwenda ni X pemo no tukajoka katika elections you forget pemo no Kenya ona ikotiwa ikedhiwa yes UDN Oyiekula from the audit report we honor that report kapeo ite Kenya that report ilituma tudi katika general elections ingi ko it's natuweza kwa abia muzumbi onge exactly mpamine kuna pena dispute katika Supreme Court yaamua there is no other dispute itona kuza kuma or you ika cause I election go sorry ya ku audit servers ite vya mu Kenya ona baini I mean is an issue mundu peingo undu kwizo katika nyao kanji ona ikadi makaje yes ile ni wazindie wana kuna na election who sorry ya general 4 audit is not me to me is not kitevia na undo Maeke kwa asia mano kito ku divert attention exactly wana ni yes me divert attention mambi kwa asia yukula nisio iwe nini ngala ndiye kindu emotive ye excite and maazimio megwe yes kaitwa iwe kula so what kampuni moja iwe ni mazindi we na I don't know amini utika muzumbi so what the only thing we can do ngazi ya siasa it's siasa 2027 ulota nyinyi ndia asinda na nini zino iwe lakini unaona kwa ndizi kuya na jana no iwe bela mura jana wo iwe ko da zinda jana wo iwe alright ni kwa jene wa mina submission is yako amina Mawendekethyo wako watu nzamane aya mheshimiwa Musyoka nikenda nisome matumani bana ndo niona enendera maendeleo na kumya mawoni mo ko endea na kutuma mawoni mako kwesela ili zetu kenda 5 namba watu ni makubwa batende bi na ndeni wa mitandao yetu Facebook tu live ni Motongo TV Motongo FM na ndeni wa YouTube Motongo TV Stock FM official namba ya simu ibukione kuone nkwasa simu aitina wandataka itewa asa to kona simu ni noti monza kenda nyanya monza noti 0799870066 ko oza namba su yande bandu ni nukite obombe tuke ndiwa kwa mheshimiwa twivukwa kirera 4 wethukize atongo ya eleme yace ama na igioka mathokwane kindu ki wizethia ndo ni magwatio masabu angi nini na ngawazi yakula ni ciathelile ronyone ni hata yulwa kirera 4 kuka kumya mawoni kana mawendekethyo monthe ni wa nzameno ya Ûneenan'Yanî ni undu wailite ni undu ne wailue kana ni kindu cha ile kwitha undu chebukate timu ya gemeweta ngawisu mo maizone ne tuweze na saame ma commissioner ma IBC kindu jambe wana Erastus ndwazu kindu chichape niye maendie na walile kumepinda ila maendie kukopi kwa munthi ni mwaka na hatha ninde mokie kuzioka kuonye na zize mokie uko divert ochao ngawezuje kiata weneno ya azimio yo nondo chebukati we mwene twasisia chebukati we watu ye kula ithi wanazimio ne wojie nondo oya ne wojie nondo ona nye according to me nye ndiye zilia neza none chebukati tawe watu miecherera for isi ande odikula siaendie mambo yikalanga kuneka natangaza mayo kimwe nondo wasisia ithi wanazimio ne twasindite serikali lazima na kula mbingi muno
na kila kingi kwa sisia yo ni chagwo tuyeza Musyoka nondo koti wito munene wa kena ndwaki yes na ije twetekelile otwi wa koti wa koti izu nondo koti ndo ya twetekelile kwati ya huo na nondo ithie twetekelile chebukati watoyeiye nipo tunaswane tuona ta wanazimio nitwailite na itu kwibanga nikana na itu tumane nata tutona ikalania na serikali nicho wona tuendezie no nena nya witu namo okay nikana withe andu maitu maina bineka na ethani mwetikilile ngewa ya audit ni yaki kwa audit bo tina karome ka saba ipi ngo ende yo muno ni auditing where are we auditing and what are we auditing ni Erastus zikubaluka kwa ila hizi wekala okethe no igwa thina wisi ni wosete ni wisi waimu betu ula siekata siathi so wekala mwana ziaze kala ebangita na yakala imanda nenziaze boto na kwesela kuazimio onesi nenzie no kwati ko ithie wanazimio twebangite na twenda utumeanzia cionde bandiba ne bandu maitu matwa ikata kutethekela okay yeah asante yes haya muzezi itwe kwaku atongwe ne mane nacio wendie se wasisia mawonia kana mawendekethyo manenga niwe wasisia onena ni oyu ona umia muthiata referendum ne gwate mwese referendum mwejo chao kiuto nene atokesetha twenena kindu utakisi huo wasisia wona ata woni waku ni wewa ete woni you nendete kusoma mautumani nenda kwambia ega omonde nambia nangaleko ya YouTube omonde ni nabendwa ne ambia nangaleko ya YouTube ne nangaleko ya Facebook ili tetugende mwitano na ndio sasa simu uyu ni saa isu ni siabika osa simu ya kwike credit kanini na gwegethia kana mitambo ngaleko ne simu ina kamwana i sawa sawa nikenda twose simu na namba ya simu ibukio ni kwaku yakanambia na bandu beta wa YouTube Sara Kilonzo niko ndani kama kawa asante John Mailo nye Kalama location ikatu sub location ndaloni village watching asante Marcus Kinyili asante Daniel Musyoka wa Ipambenzei Mutongo watching live from Kuwait asante Munyao na kiasa if only we can recall under performing leaders na wale or we can recall underperforming leaders na wale wa kurukaruka vyama get nuclear in Mogadishu hauzi azia onena ni anoya atongwela mathama asia milazio manyugwe na sio mathi kungi kengano marikolwe Samuel Kitheka makere muno Mogadishu mundu we monyawe Samuel Kitheka sekila ngwenda umanya kuma bomas ni kana ne batonya kasava ikavyunguwa na ne batonya kasava iketha yato longanilwe na inde Musau no zaidi ya rusongia kiuno ndo mundu wa IT kowe kolezu no zaidi ya rusongia mundu nwetwa Purity David mwati ndeta twati na nesa atavya andu asu ma UDA ati twena thina namo na no moni makunie kura moni makunie kura kwa Ruto indi ni twene okay na asyo kaingi akasia hata asikari tulijua wanasukumwa tu washachoka na hii serikali kabisa. Alfred Masaya si rasa niona unaenda ni ubate vandu otethia ototethia taakamba nondo ula we tetheka kiasi no Kalonzo nondo no kwevo allowance ona unena ni wakima ngoka we aya we ene machona na ithwengo kiuma hegedeze ane we jen pe mundu kwetwa Ken Moki asia what are we trying to cure with the Bomas talks ama ni creating more burden to the common mwananchi. Imagine USA with over 300 million citizens divided into 50 states. Kenyans are overrepresented. Okay, na ende na Kenya Top Notch News TV akaja mwati data ngelese mheshimiwa wa Muthenya ward twena muvya nondo wa kutese obese malelo na maondo ange maingi Francis Munyao aka political analyst kuma Muthenya ward. Okay, asante tuge kwa mundu kitwa Tony Okatse azia Musau
Musau kufunga road ndio president appears is not Kenyan thing. This is universally accepted privileges of anything ahead of government from USA, UK to China. Munya Andrew Maeke uyu mukulia maundu amwe mwa Erastus thimama kulyo nondo ndesa kwitikila kura nisio iwe nondo we na boss wake ni masembie mathi Kenya kwanza for real Mr. Maeke 2026 atabadilisha lugha just watch. Okay, tuiva ende kwate tuikala thayo wesa hithi ane twakuzia mondo asio ndhe na indi mundu unitwa Alfred Masai. Honorable FM Junior, you are right, we can't hold a new presidential election before 2027 no matter what the Cherera force say. Wabetwa Honorable FM Junior. Na indi FM ambire mukaithia muno mwana wa bingo kambiye nutonya ukawachumwa aya mashambiki ma FM alani ona muyongoja na Senator Manzo indieko Senator Manzo yo kuthukumine mwanya wa bingo ka nukuka Elia Kioko yaze no sio uwo umanyekenika na Kenya yase no sio uwo umanyekenika na Kenya evoe Raila won the election onwengale kwasia kunugetwa Kainduko Kilifi County. Okay, Musomolo Explode Band yasiati is no time wastage Ruto ne mona ana amasomie pio manangia o time na ende wa mudhiangale kwa YouTube nigena niseme ngale kwa ya Facebook be mundu kitwa Ezekiel Gideon nye ona nethukesia andu asu lakini ndinewa. Okay, all right, tuke kwa mundu kana tuke ikwa ye Facebook ni noka ninyo yakani ambe kana ambate yoloba yini ni ambe na mundu kwa siati etwa Gregory Kilonzo na wetu ambia na ingala kwa Facebook nino kitawa simuju ikumbia siasa nivo vyo lakini tabia atongo ima ukamba vayukendo twesa kosa twe opposition na twe kakengwe Kalonzo serikali alame opposition no idhi akamba uzoanza Kalonzo serikali akamba ni the opposition. Haya Nicodemus Manzi akasiati Cherera 4 warudi kwa kazi. Zia Cherera 4 Musyoka weyane. Maundu me sawa na Fred Musau ozera Paul Kimatu na inde mundu uitwa David Muembithoka Erastus twebamwe asante mutongo ipatu mwana ono edangala kwa sia kawa asia pamoja kawa sukari ngelesea tongo yenzangu vauni ni matavya mazaboti mbandi no kiucha unene vya kiliombunge kitu cha kilome nop unene vya kiendekezo kipetwe wanatiko unene bwa kwani tukathuko mawa ata. Okay, kwani bipartisan ko etwekie ya unene ya kila kindu isuno ni nonsense. Mbona mayo unene ya uchumi kwambata na mauta kuthea waende kasikie vibaya na huko na mwemanya Uni Kalonzo 2027 ala mokita mekane na keima ni na umaluka we haya amini anakwase we asandi mutongo ipatu tuke kwa mwana zeda na bandi da bandi yake to amwane tuo mutongo ipatu yeta wa mwane. Okay, John mutuko ya Erastus ni navalikane vose okendo mbengele sindongo isusi ndhe bipartisan talks ni sie kuwete maendeleo nundu kutemu uwo kuti maendeleo indi Ruto natambwe Raila nundu bipartisan ona ye twa atanoyo handshake ya ndongo isi bamwe ona ukambani maendeleo makoneka ndongo isi bamwe ona maendeleo kambani makoneka uno ni Pastor John mutuku wa AIC Masimbani lunga Kwale County kwituni kuyama tu Machakos na Erastus uyesa kumbeta noge mbaituko ta mitwano mwa please thanks to bamwe aya Pastor ni ngokwatanya na Veronica Siombua nwabona azindu isi ya muthembozwe kwa enda ndene wa inbox yakwa ndumie namba yaku kwatanya na Veronica Siombua mukuna sindu isu sia mitwano ndene wa kilungu cha thambalala. Steven Kichengo yasia watch live from Isinya Kajiado ndio na vata wa referendum nondo ni minority leaders in both houses serves as the opposition leaders kiki ende bomas no kwananga hivi ndava ikendo kiuma vau kitote vya asanti nondo awoni waku Samson Musyoka akasia senior journalist Erastus ngedesia tongwe asu
muno Eastlands Nairobi twebamwe Ûkûmbî na nose Musau kwa asanti John Mutuku kila okay asanti ni kwatekeone kathinikiwa David Kikule akasi Erastus Bipartisan ni waste of time diko ndaka Erastus watindata nesa mbeye mundu osuwa azimio metindia huwa kuya na nimo menda huwa kuye wa na nimo menda kuye wa ni uhuru okay oni wake tukikuwa mundu unuasia Erastus Bipartisan talks is just a burden to Kenyans. Imagine 106 million with this economy. Ruto is the president. Full stop. Eso eto Jacob Mwenzo. Okay, tukikuwa mundu kuwasia eta wata tukepende. Haya kane ambata yolova ini. Kendo kake kana mbozemba. Watumani maingi bit. Okay, asanti na hundu wakweza mwende na watumani Miriam Makeba Kenya Israeli masaku nivo kama kawaida na indi Samson Musyoka Erastus tabia MCA Maeke aike kwithukise ndeto siagashagwa nundu ona ala makimani masaku yeruto tutinda na mo na measia maende kwe kiwa maimani na kukenga watatwana tunini ni kampuni ya KK. Haya Samuel Manase, a reminder to our leaders is we are Kenyans and making our country great is our responsibility. We are also the solutions to the problems our people are facing. Okay, kwa mundu wetu wa John Madhui ya tuned in Ukunda Diani. Erastus show iko sawa. Hii bipartisan talks itaisha kuwa null and void. Like BBI, Ruto is buying time. Ruto edhota. Oziaziu. Aya, kino gebelenge tuogonwa ni serikali. Paul Kimato, agenya inge meaze tuweka odhambwa. Watch ni kuma kivaa ward audit ni Ûyîetewa tumanye undu tuoye wekenda 2027 to the macho. Ndavisi honorable Maeke ni navata nake. Aya, David Mutinda, ndizi ya maji uenda na maji. Kenya okay. Kenya kwanza ni ndizi na itaenda na maji. Usuasio ni kwa ndiye mwaila wakila wazia. Charity Felix au watu walienda kufanya hizo negotiation ni kama wale wageni wenye ukiwapea chai wanasahau chenye kilikuwa kimewaleta. Walituma kutetea wananchi, saa hii wanaongea mambo ya women rep. Haya. Mwendo Frederick, the current regime is not for a referendum. That's a language to hold calm in the country. Going back to elections results is a waste of time. Baba anatafuta njia ya kuponyoka, aache wenzake kwa mataa. Haya, wenzake ni tuwezi umweni mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ni kwa tewa wenzake. No, eta Kalonzo na Alangi onde, Martha Karua, Eugene Wamalwa. Wajakoya. Victor Mwasia, Bwana Erastus the best referendum ni asia kana we are overrepresented. In fact, parliament iondolewe kazi yake ipewe Senate. Alafu pesa yote wanaotumia ipewe ma MCAs. In fact, the most important leader sahi kwa mwananchi ni MCA. Hiyo pesa ikija kwa wards mpaka kuku watanona na Kenya itabadilika. Maeke dizibu azetiki. Erastus Bipartisan tumanyose na soma Ruben Dani nukitosa simo nukito indateka ile Kenya ni nthi ya sinema kiini kipindi kubingando ma Kenya metho modo kana mutu yulu mauta mangali ni mavandu kilanye nese ni kana vai utethyo tukwesa ukwata kwa bipartisan talks akamba tivo ya ngai mbua yuwe tivande mbemba. Haya elinino netangasi tuniukite muno kuambia chuma tuendete. Okay, yini soma mautumani mianata mautumani atano kanike ndano sasimo kana vinji ya sesho yuko sawa. Kwanza salimia hao waheshimiwa sana kana vinji ngalokosia adhiriva wasaingethi Stella Kavax Stella yasa hii Kenya ni kubwa kuliko wanasiasa, wanajali matumbo yao tu, wenye tulipiga kura tulisaulika. Otomani wakatatu ni wa mundu unuitwa
Makao Mbaloka tuned in from Thika. We trust dialogue will bring development and lower the cost of living. We trust SKM 100%. Utumani wa kana nasa nisoma utumani wa tano nosa simu kanini Gift Mudhusi ninamukethia Erastus wena kikosi chucha tongoi chambe namba okutambwa Erastus ni undu uvangetha cia Îkûmbî asanti na undu ukula cia makulio mena woi mwingi muno na witha we neutral utekwendesha inside nye nikite kwithukisha mawoni umuthi ni Dagoretti South Îkûmbî ye kalai asanti muno muna na indi tumani na maingi wa muno kanizo memeana hata sawa Anthony Mutuku South B Erastus tukwa chinesa vau va Ûneenan'Yanî no kwananga wakati Ruto ni watu ki no wa chonze evinda yake na yo thela okay ni mwa managila kwenda ibenda tuimwe utamaka kwetha bina sivungene Erastus chaguo onetho at utongoi uma kwa ngai kweli ni fair kwitha ve mundu kuma yela moi wa umie kivilani ni we seve mundu wa ukamba utanyuva mosumbe akasumbeka bomas bayingwa kendo ya sivungene waze baikendo aya niona otomani wa modya kabisa nikenda no sesimuyu Frida Moya Erastus ni support MCA mane wekinando nimo neudili na mwananchi one on one kikule tuned nina mam Catherine Kanini muindi kethia mweshi wa Muthenya tuivata nake nondu ni mchapa kazi haya mweshi wa Muthenya mchapa kazi haya nienda tukone kazi tukone uya wao kwanza simuyu nienda simu siana yes Kanini nienda simu 5 na tujaribu kosa simu 5 nengelele simu yambe aha aende namba ya simu yehu kione osa simu hello Mutongoi yes Erastus hello Mwendera nesa muno Joseph bongelela waseba aha Mwendera nesa ba Mutongoi TV nina nao nona Patrick Chalo Patrick Guma yata tewoni tumeazuma gede zionde aha niamone the bigger picture Yatwara ila ewo yiwe kura ni woyewe na oye to mala maingi ni babala meona Kalonzo wa Musyoka ko milela nundu edo sindu isibu bipartisan yona nwenesa kila chaende ye na ho mundu nesa iwe mundu kueta kana ni beku na beku meme yasia Ruto wasindie twende no kwaluka okay atakambe thoro numuisa ona Kalonzo wa Musyoka eitwika president nomba kakitwa ambao seuria kumba bipartisan ise obisindu hii tuikie future ya system zero ya election okay nanye ni vuba kuola constituencies yes nundu ukomia CDF nukule ma MP meka hata bate CDF ndicho no school all right number 2 counties no ngimu they wende on my MCs no motor the richest many in the counties now are the people in the county government okay so hiyo yote ni wizi so tuongeange ukweli asante aya bila no simu inge simu iko na wao ku nesa yes wako na simu ile wa TV radio toyiwa na nesa na toisonga na mbele talks siende ya hello Mutongoi hello ndio mwewa aya Kanini ndo kwewa Kanini mo kwewa na kwandi kwewa kwa kona simu nena tafadhali no inena na bina hello Mutongoi hello ni nena nao Onesmus Muthengi Muthengi bongelela wase na uyoka ina point ya siako so wasausi sawa yu kabisa ngwe nesa you kila kivo ni in this country the politics will always be there and there will never
be a perfect government. So the best thing is that kila Mkenya, every person to like work hard and be strategic personally. Yeah, and whether the government will have good policies or bad policies, they will always be critics. Yeah, we can blame the government, but people are making money, people are progressing. But we keep blaming the government. The blame will not really solve our problems. Yes. Yeah. Asante sana, Muthengi. Yeah. Aya, karibu. Aya. Yes, iwa kuna simu yongala wazi uto inena nesa to imina toxis ito siende otondo ile inge siende bombers. Tiwo simu ya kadatu. Hello Mutombo. Hello. 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 Nena nao eka ku education. Wa education eka otilo. Adinya ngotila eka nini? Aya. Hello Mutombo. Hello. Hello. Nena nao. Nene jambe na Kamau Makro. Karibu Ûkûmbî na eka ku education. Asante. Aha. Yes, nene jambe na Kamau kuma Muthenya. Ndio na wande ongethesie mheshimiwa Muthenya. Mheshimiwa Muthenya wagethwa. Na gethaga muno. Na wingethesia mheshimiwa Maeke. Hello. Yende kule kana woni. You woni wakwa hii. Ûneenan'Yanî wa Bipartisan. Ni museo ambaye na spirit zio. Lakini yu bala weleke ile wetie personal interest. Aha. Nondo alilia nesa at the end of the day. And wala me kuisaidia my benefits. No atongo yala me ba yambe. Na walilia nesa wewe ya ila azimio ya ndi ni wa maandamano. Kindu kila maandamano ya muno ni cost of living. Yeah. Lakini ila mandi ndi ni wa Bipartisan. Ni kwa kia niwe kwa na waimondo no mwe unesaidia sopa ayengewa ya cost of living. Yes. Machini ya kuyengewa ya creation ya maofisi yangi extra. Alame kuende na kueche mbabe kuongelela mbabe kwa mwenyewe. Yes. Wala already we na moyo mwito. Uko woni wakwa. Ndiye ambaye Bipartisan. Ndio za unenga mwene ndio la wa kawaida. Yes. Solution. Like one serikali in time. Ela ni elect. Na madinala maiba ma election ni masofi we kwesela channel ila si ile kwet dali. Okay. Na yo de wa confirm kana ni government ila elect. Na kondo wake tumike huyu azimio kila ile kwe kala ile kwambia kwe prepare for 2027. All right. Ni kanati ka ndio after kila election period. Kwezi wana maundu ma muthembo na complain ndio kila wakati wa siasa na ndio zaidi ya wali la kumabaya. Kuna miaka mingi ndio. Okay. Wewe kana complain no. Haya. So azimio ikalika. Asante. Eka prepare. Haya nemuvea. Haya simu ya kana. Nenda simu ile yutumine. Tumine segment ya simu. Tusioke ba studio. Imwe kwa imwe. Hello Mutongo. Hello Mutongo Ûkûmbî. Uba yemondo bau. Mande onge. Nenge simu inge. Hello Mutongo Nina nao. Bana ndio kuwa neza. Hello Mutongo. Pole sana. Pole sana. Kwa wambeo diata. Aha, hello. 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 Nina nao. Nina na Maeke Mloka kuma Ithanga. Karibu bayo Ûkûmbî. Yue. Bai Ûneenan'Yanî wende kwa ya bomas ye.
niona mutongo wito Kalama Musyoka no kwenda ofisi ya opposition ni saubwe eyumbanisye 2027 case pa diondo kana pa diondo ngi pese the ai no wesa ugezia ubandu mawikalo asante magethi ngale kwa cia thanga usi waite bondi yake wa muthia penda simu ya muthia ne kenda ne sisie mtandao wa X ba hello mutongoi ni nena nao Elizabeth wa yata ndio kisa kinyosa yata mwanasiasa mnene yule Bipartisan ndio tisizana tindo ku lakini Kalonzo ne waweza kuboa kwa hiyo yote Kalonzo is the best man is the best man so tunapaswa kumunga mkono yes then sile huyo jamaa mnakaa karibu na yeye Mr. Fred Fred yes hello no wewe Fred hello okay haya ne kwati bu alright kanini haya connection ebuni ya emela nende tunga bile bungale kwa yasimwe tisa kanini haya nengo tata na bina ne wesaida ne nosa simu inge taita to twimina nondo wa masa yes naine nimo bya muno ndambete kumabo mwana ni usu osoma motumani mbirigile nisome otumani mwankale kwa ya mutandao wa X ulona itawa Twitter endo twatie o kale kwa nesu ya X ni @mutongo TV ke @Erastus Kithuku enda ufollow ese ya netwatamba nemwe uno etawa @Beni the DJ. Hii ndio Bipartisan Talks walikuwa wanatuambia those individuals are discussing their own interest, they have forgotten the common mwananchi. Kweli kitaturamba vilivyo na bado tutulie tupangwe as Kambas, let's focus on farming to survive. Haya puti bongo bikamuthia ngaleko nesu mweshima Maeke tio wewe mambozi maito ndati iwe ndekane unenga natike mwende nenena yulwa jisika nabe kule wakulwa kana reaction ni waweta asia ando Maeke ebiti kweki ebiti ni relative ukathi kwema we mete biwegete biti na kuilia uambua ndukwata now asia ando Maeke ebiti mathukume ni ukuna biti ukathukuma na ndulewa musala kethe ekonomia ya ndetinzeo so ula twikwasia andu mathukume no cio kuthukuma but ni uthi ukumamba kibalwa kika ila kutembesa ko no cio amane kindu gitawa GDP na amane economy ya ndi na mbesa suma ko ya kwasa pe kindu kingi mundu wacia nye na mbosi yakwa ndina amana no ni twakilile lakini alama akilile twayazimio nina yazimio immediately lakini nebia weatherman ni dhani ebo kusoma na baada kwitu sub county tu Kalama ni new nikana si woyu we got it 2020 or metoki 2021 ni wewe ivanie neza na juu ukoona wapongela ngoi ukambia serikali ya Kenya na kitike na kwekwa kona ku county independent ndo opya na olane kiuri no ni na asia juu opposition no tunatatie miaka yesu opposition atwale kwa atake na senye ndiye ka experiment yes na ya serikali na ku Kenya ku opposition ni na ku serikali independent yawe basasiana bora ndo makuma kwa tekendo na hizo siasa na kwisilau ni wese we mwene yumalelo onde kalibu onde nitweke ye mara na alama tiele nitukwatie funding mpya ya malelo na tiko kwito kwikwoka okwisilamu pea wakera kura sindwe siende na kwekika alright kwa 2026 ondo wasia tukama na maundu ma 2026 wala tuketha
tiwa ibindane je uja bikadondo ne siasa na sieta siasa na siasa na siasa asante thank you no atameenda teknolojia so monde Musau wewe tukisia akoni mazimo peki ndo wenda osongia lakini wewe monde ndita negwa makode muno neta mawoni wewe tukisia masimu aingi measia Bipartisan talks si tethia mundu aingi maasiu na aingi maazia pema na referendum na pe mukunu wazimu waasia ndisimu kani mwandiki aasia pa ya bomas omo mazembe tumbo zao interest sio mabumo wanakwana izia neza kwithia kai kila kizo tumatuthi kuchange katiba tikindu kietethia akenya asachi sindula pa bomas sile kindazienga wandi sindu twazie ngewa iwetiwe mutu nwatheiye mauta ni matheiye dola oyu na pound dola oyu the trade almost at 150 ulumono against Kenya shilling wa Kenya ni weak against at a local even the region but the Uganda our shilling has lost value at the Tanzania our shilling has lost value. Actually dollar 146 wasisia Kenya twende nai economically uchumi wa Kenya wende ya nai na nina Mombasa the other time natembea ku ngalizido weka yu ninongelilo tax 10% from 25% manongelilo another 10% kere magwedi odini andu imethi office to office maliki I think 14,000 agents moyuzumbwa ma via sala small business people wadina wakula weka hata akongelwa tax akakunwa tax yani live maisha mande na udhuka kila bandu wathi maisha ni madhuku kuthoa siendu tax ni angelo yulu cost of living yulu na maisha ni mekia bina university more than double with education ndo bailia na be jamaa wazia wakulima simu kana kila mundu ekebiti ichake lakini wewe waza serikali ni mwao wewe waza serikali ni kumake sure maisha mamwene ndi ni mololo wa obaini na kutuete sindu ila ili mwenyewe tuyete kimta education yetu isikani masomo serikali anadai kwenda atuizo ma free of charge unaona ndani university ile kuna tulipo pesa tu into mama usoma wenda ni mba maleu metu mauta serikali iki ya incentives maisha mamwene ndi mololoe timete meki kweta na wazia muzumbe witu nuzomete itawa the 40 laws of power pe one of the laws ya make people dependent on you yani eka andu windie eka no madhinike piu wezethia no iwe mokweta watu kangai wo ngena woga waeta kaini makaiwa ni wa maokoa woga watangaza ukaindu kaini makaiwa ni wa maokoa piu nawe die bana asia serikali ila ikweyu kwa bwangu itutunga serikali ila ikweya ya molio serikali ya molio nundu molio niwe watumie serikali izu ya mui ekala maziwa ya Nyayo asiendu ingi kunenga we freebies sia unengo pandu ba serikali ile ku create environment nzio anumekata maso byembesa kare ile kwenda woni kosa tax lakini tio dhenia mwene ndi atikata aimanda mbesa ukwelewa hiyo kuwe bija aneni mom interest yoni kana
talk si ba ya bomas si focus nondu maisha ma mwenendi meza ubenduka lakini si yange waya undu maisha ma ana siasa tidi ana siasa hivi tu faidika tuongelele constituencies tuongelele sijui tunengo security whether ni mumbunga kana nengo sijui sai ngali na sai na kadinite une sindu cia andu mbene cia mwenene okay na sindu zio ikatethia mwene alright Kenya wani azu twasie twende yonai muno na bombas tio ikatuokoa yes mwashimiwa ni wetu kisia paatwa nitunenga mwene ndi mwana keza ida ni wete mawoni akona zimo atuma message disi wetu kisia weona kamba meajeta wetu kisia na disi na kudwa baba muna umwe wako na zimo oasia baiwe wende counties na most of the counties magweje ni wayo ngi baiwe wende na nyapa kwa kiwa weta no nilea yacho nondo tejitu county etongo we governor wabinya nebo tui na ebo tusakuitwa na ithine tuonondo we atukonete nondo tayukuma mwaka wa mbia utuminie maundu ala tukonie ni maingi okay kwa uki ukwasia counties bayundu zikwetie awete cionthe lakini ya governor wa vinya pete nondo ithie twese tuthukumite Maeke ne wana itheka na jeze no goda bekela gotheka ne na mwithukizi akunite na wethia ne na sana wa nondo ila wazia all the counties bayundu magwetie nungi ne bongwazia si cionthe ye that's 49 is it 47 awete 46 mwaya ya governor wa vinya ni thukumite okay nondo baye ungi wende na nasisia ni tu thukuma nondo ukathingi na ward ona ithie nicho twasia UK kio tumatopushite tunewe kanando kaitu ne kulingana nondo tukuona maendeleo mayoga tukanewa kana ndo maendeleo metha mema ingi muno metha mema ingi muno nondo within mwaka omwe uthukumi ula tuthukumite ni kwatia wianene na wa mutwa wa miaka 5 yes thank you aya nende mheshimiwa Maeke nezo wa mazako na mheshimiwa lo wazia kaunti ingi chita lo ila ite no aye yu kila maundu ma county ye nitunonie Bungoma kibela kimwe kinateza wa milioni wanaitwa na nuoni yetu Bungoma kana Bungoma yeah not Bungoma kwa na nino kwa Siaya kwa kwa governor Orengo kwa Orengo yes munini wa Orengo akonete zindu siai sia vinya muno na yato wa senate okay mwene ndinde thae wrong na mwene ndini we unato Maeke ye in fact kuya Kalama tuna yandu 14 ala muangamete atweke wa max na sinda muthesia mae yaingi eke wa max asinda last time mamwikite makamutia lilia to max maingi manini ile mamwiki ya mamuso wesia umwene ndi etha ene kuyo mwene siasa sometimes ithia na siasa na je kutuminye na siasa nenda othie tu ni to blind yawa ni siasa na sia ukabitha umosu ndo bitha chado tio twatata kosisia kila kiende kwa kawira tio ngenzeke sia misuse of power na witho thukumete lakini no misuse power kwa nyandio nena about masako nondo wazia kwa kawira mena kaumu kwina generally kwina makau maingi maende masako najue ti masako mwingi ona kila kundu kuona makau okay ondo asimio kesi ondo asimio binyi UDA na nisenga kindu ke andu malea na anachoiki asimio ne ko binyi ya UDA lakini woka ba account waiba yikwende binyi woni CCU kana je binyi woni UDA no ndo ando metha mese office ki anasiasa metha mese office to that extent okay wewe ndo correct musumbe kwanza omukuno ye metho na iwe mo the governor witu ulatu munengete ndayasia ko ukambane kikambelo lika mundu atokite silete Kalonzo we malia ndie tu netendete Kalonzo it's a good statement ti ndoku
lakini joy ni politically sound ndiye sikana no ni understand lakini ni twi that ese ando ingi ma wai pa Kalama ya amekwatelele ba makalia wai peka twi kaje iko ona atongo tofauti tuona atongo tofauti Ûneenan'Yanî uitwa omundi be na pendekezo ingi nene ya umwa ni LSK Society of Kenya ino ya tuko na onyubani kibathukani usethi wa president ni wako no iwoka na unge nago wako no iwoka wona kiuna je ni pendekezo nondo mbende no bipartisan talks otondo tupatwa asiane kana pambe na sindu Kalama ya mekalile imondo maende yani pendekezo hizi ende singi sindo isio nde tuteye kwasia mwene ndi Erastus and mwene ndi kana timu eno ya bipartisan ye in order nondo kitumi kila kiotuma aingi manena yini makula wewe ndata kasi no mandi okendo ka ofisi itila juma thikoja tila toxine ndo ji ofisi uko nisi okumande yo ikaende tukotwiketie kina to for example Kenya de no la wekwo no monde last year NASA onde NASA ya ingale kwa no NASA ya simio tiwo nani wakwati ondo mapendukanie ando amakitao pendukana okay ona UDA ke kwasie ke that 100 years it's no story Kenya yuko ichama kio di presidency for the last 15 years nondo ai politics ya Kenya nondo pe possibility nene mukalenji na kosana na mwekojo ngina ti politics ya nini ni otwethi obutwevu kana okethi ayuba ya moloya ni wako sana yuko na mapendukana niona akina weta na akina angimenga lekweno ngi makwata na Kalonzo ingi ukona menga lekwe kana ukona Kalonzo na muno niona mundu lo kumambo e Kalonzo Kalonzo no tona ida ona ni ukota deputy president no kindu kingi lakini jina sio nondo na mwasimio menda tuike president yani in short ni siasa sia Kenya ni siasa sia mzunguko bana ba dia siuni ya siata bipartisan ye yikitie ku open worms like a can of worms ya maundu maingi matuite maitheni ya Kenya kindu kicha constituency ni kitheni ya Kenya one kwe kundu kwe kwenda kunene yutaba kuito Kalama ni to deserve kwitha na new constituency kitumie chao nonye ne mutamboni andiuma mutamboni nonye ngathio ciokela kuya ni kavite 203 square kilometers ore na pa centro ni 11 square kilometers auto centro kuona governor kana u akathukuma ndakuna lelo baba nengano lelo omwe wakwa kuya na ndo mwaka kwota ndo area inene the same with Kithuku the same with Keva kwi area ndasapyo na nene na maward manene yitu yasia kuba ketha pe ko kwitu Musau constituency yeni ni monza kilomita 3 kwa usindu isio onde no katika mathina ala maitete o mathina kwa mwene ndi na chama FM junior ba waweta asia kana constituency ni yatie maendeleo manene na mbesa si mubukoni kwa mundu umwe na imagine we onde without kunetwa na million 150 something maskulu hao onde makawamba sisi onde ni 150 something thousand na kama mheshimiwa Muthenya ni mweta mheshimiwa Muthenya mheshimiwa kuma Muthenya ondo kwasha atata kusisi ekato iwa tuikathi ya makaunti maito mayase mathukumite ukaise weola uthukumitwe ni MP na uthukumitwe tio kundu kumwe ni more visible kwe weola ithi tukunite tandu ma county na tiko ukitaniria governor na deputy not deputy governor na ma MP lakini ne ugola wa ndeto nondo no thio sisinye kwa nasia baya nina lelo 12 cia kura kitumie chao governor anengetwe 15% 85% yati wa baya na MP nondo peke ndo tutakwata sia on top of MP kunewa peme bia ya serikali zeta wa agriculture no kwesha uka kera no kwesha uka kena no kwesha uka kura no kwesha uka kusip no kwesha uka kwemebea mingi ye kwesha kuka national irrigation
board no kwesiauka national water no kwesiauka kundu ithia imbesa ila ciokete mubeano usu wa the national government us like their representative ni MP ni mbinge saiti wa ila cia governor. Asante. Kichabo mundu Kalama. Kalama no sietwa yako. Aende uyetwa Fred Musau. Ulongetwa Fred Mbadha. UF. Uyetwa Musau Fred Musau FM. Ni uyetwa FM junior. Ninge Fred Musau tiwa FM. Wakwadi. Aya tuepo mundu Musau. Pukwa usakwani. Tukamba kwekomwe. Labu tucho katuye kongi. Na koi na nena kau. Kwani one ugoleria wole by the ndo na nena. Yuni asasi ai. I think kwa mituke. Kiu no kithukume. Na wona kwanza chaite resort nzeo muno. Kuno kete mauseo. Kete mauseo maingi. Nondo wese yikwe ando makuwa wa president. Ko yuto kwata true leaders. Alama manewa mbeleko na kubebwa ni mundu kethia una kwetwe ne musumbe mona na gwetwa enganya na alama kunewa yu akethia de president unje baba na nganya unje ba na twisa kwa press kwanza chue kiseo no inetikila na wewe amina I think nenda kuweko mheshimiwa Maeke wa Kalama kana kiu kindo kikisio nundu ni wizineza ukamba ni Kenya Almazoana makoti. Almazoana makoti. Na uwikipio ugethia oyu peandu Kalonzo yu akamwa umundi. Nwakola siasa. Meanuka nake. Peandu Raila oyu akamwa nwakola siasa. Nduka me wengi. Siasani. Na nundu lesiende si patwende na siasani windi anu matezi ulaya usinda u president nu ko windi anu makwati ikoti ukende amundu akwete pau nene waku ndizula wazia nu wabina agisie ati mundu ayo kama za whatever esle statement is statement fact you manage as you monde mega nizani mwe pa kadhiane na Kalonzo hiyo statement ya it was psychophancy no just a psychophant ya kukadhia mwana hiyo statement ya o amanda kula lakini na sito ya mundungi konya kana nipata na Kalonzo mundu museo nini sikano kuelewa this statement ya keta mundu utono omeweta we kuma ngoni kwake maanisho yuzi tawa siasa yu huyu anu mbabu wino ba ilobi wina baba akeza kwaja mama wadela no ni njalango yundego na iba kapwa ngwe maka dukika kunwengio yu oza padei nundu uzindi wake utegemea baba unaona tegelango baba okay ona ku kamba kuya ndutumezi Kalonzo keperanga baini undu isome kwa bantu siasani hata kidogo na kwanza alo very senior kamba politically lakini megitozana nekoti statements imwe windi anija ku protect uonekane we ni line nzio ya chao okay that's just aya ukayiko leo ni yakwa kula yichi ondo kanisa by the way ndakele sinu wa kanisa wa not to kanisa ni wa LSK wa tunyubane inge kono MCA MP Senator Women Rep Governor isi kuno Muthenya ngedo president tukona yugwa Maeke acha kwanza ni kukana mausio mwana badeki lakini dinawa kilo ngeta mpikia katika katibani kama katika kwa twambo chenzi katiba kweno nene kutwa ne kutwa referendum itu kana tukeka presidential elections ibina different lakini ikulio ni tukeka mwaka omwe kana tukeka different years different days na tukaambaika
wa MCA MP ngatu kwa presidential yes wa Britain ndo meka ni parliamentary system nezo niyo a propose bo masiambe ndizi nikita beta tukaza kuwa ambunge wanyo kitazo ndaita za South Africa tukaza kuwa mbunge na maiti kusakuwa muzumbi mbungeni na yateka shesho baini maimu betanga mayetongi tuta Britain UK machenji president twice in a year prime minister nigwendia asa kwa wana mbunge na wona wa tukenda katika presidential system ndio rutu au miwe na Kenya wene no kitone ndio ka parliamentary system ndio rutu au miwe mundu waka kuna mbunge mamathi maikalande noko maikunya mayoto mamusi yuko kingona kimana mono ndu kikingi yuto kiu njoko na kimana mono tuka kuna ambunge ma MCA governors wana governor ile kwenda isa kwa ma MCA assembly nikana na ya to thina maka mundu cha ometuki patenge wa mbingi okay ayungulu imendo ajo mailo ndo najo makaba na matuko amena maybe like very center of power like very center of power lakini ukaenda aza kwa ma MCA makaja ngaba na YouTube aiwona mondo maze oba okay Musau unaona bua wewe unaenda nionge ni wale no thimbo mazi ukaomye mawoni Mawendekethyo bebe kuli by the way bebe kuli na nase no tutethece kusongia ila ya sava maondo ma sava bebe kuli ya Siasa fulani aikulia ngeweno ya sava bebe kindu kita wau auditini ino kana nesi atolonga ni tuneto meje that word utonya jara yoko kimchambe yune nata mundu wa IT kimchambe nisi system niyo kwikwa ukeza gwende ya mundu fulani no kasinga system no so ugethe ona mwekata na twa kunata na makunata wendela mazobete meno kola no zo gwende ya mundu fulani no asinde ona mathi ku audit already ni amini kwikata no zo gwende ya twaje for every 2 votes I get na kukwata 3 nozi data lika katika data lika ba katika sava wale save yawa no izo ukesa kwithia ni akiti ndizenya ni 2017 mundu pai ukola padi mini imagine ita change ya ndikana wa mioni ti kailu ndikaza nozo ukesa kwithia ona ma audit pai kindu mweza kumana nundu pele tawa source code ya system nisu okay na ni the encrypted kuona muke wa ni source code ya system mwinengwe mudiwa yuna ninga na ni codes pai kindu mwezomana okay ni compile ya wa ika encrypt wa za yuna wa misisia ndu medo magbe kana ndiwo ni ndata utiwa para ila kwatie kula maneli ruto ba kwatie kula mana tatu ndiwika anonwa okay dundu weka kuona muku onatuka ila auditing ngenga anataka ila auditing ndi kuona kindu kisa ututethia all right Erastus ndio ngera na second 30 nige natuka wewe mheshimiwa Malaysia ko audit saba ya bingwiwe byandu ala matesi ukathi poto ni ya ABC yekonya kituo cha bana nganya gwetekena umundu ngendo mana bala na gwetekituo na namuisi akona wabisa na iya upload wa bala na kukwata tare ya andu asu undu makwatie kula yone yo nindi mundu mwe muno the nindi kana ke o mundu wa standard 8 also na ndoza calculator au weka sio na ongele baza basa ku constituency kena
kina nganya kwatie kina na kina sia ni kula sia addition nakini thina umwe andu matetikila andu maazimio mayai na maanjenti na ni utavyo ona kuma saa kuona kuya kwitu mayai na maanjenti lakini UDA ni yai na anjenti sia mbingi muno andu ma UD maazimio makosie kula tenepi kula ila sio manana angie no ila kula mama batie Kalonzo undi maile kalele lakini ola maendie Maeke Kalonzo interview no uwa mabalokile lakini maenda kwa accept chu na Musyoka inge mamekio mistake ingi moko Maeke Kalonzo interview ingi kana make wrong choices sia running mate makabaloka ingi na tukaila miaka 19 ya Muthenya tukameenda aya no asante aya mheshimiwa Yes. Pevu waona atakio cha kukwania ibinda yosa kwani kune zingi zionde tuwe na muzumbi okana nini kutedia no itedia wenda kediosu no utedia na zisia wenda kediosu no utedia lakini whether we very expensive nondo yuta mazeti ite amunge na ma MCAs na ma governors ebindayo na mozumbe ebindayo ebinda yake nondo une waje mozumbe nde that time zia kuya undo bage na azimio zoliawa nondo unless meba ngito ndo meba ngama ngara makoya na ndizi ogane nene point ya neno Maeke ba ni mugozo ni muyei nyana ewa azimio kula yiko nwa na twaina agents ituone akine etho ngi wa bange to muyo mweti nai yu ma agent na matego ti onduma yu kila kibo kicha wani nekisio okay no niki support all right yes naende ne wadia ne wamina ani nawe saithia unit wekata nitwa semba twende no mina actually tukito mina oyu na kanini naona ngesimu itatu sioka na ndisoma motobani manini piu nikenda saithia twamina tuambie na YouTube oingi kande sembe YouTube nikenda ni Facebook ili itatu kenda mwitano nikenda no simu onini tuambie na mundu no asiati tukite kwa okay tuke kwa Ezekiel Gideon ni vizuri sava sifunguliwe wa Kenya wajue kuna uaminifu wa IBC ama hakuna ni vizuri tujue ukweli kama walipewa ushuru nake Musyoka Kilonzi asene okay Musyoka maidhia Ruto mpaka 2032 ndio president kumavau no motoa not Kalonzo Joshua Wambua Erastus ngedesi honorable pasi kuma Muthenya sana ni George from Kadhukini ni asia I support bipartisan talks through kuongelwa kwa constituency kwanza tuongelwe ndidi ni constituency masingani nene Joseph Mwendo akaze ibinda yuyonde ya miaka 15 no mbinge muno atongwa inemo molwe ni kuema kulungalia siasa sia ungeiwa kula vaikendo cha unenea kivila cha president isa kuana wa okay Francis Mutua Ûkûmbî ni lazima tume na Musau kwa ni Mosese imwe kwa imwe kuma Arua City Uganda asanti na ndi Tonio Katz wa Muthenya leko ya YouTube ya MCA Maeke economic plan is centered around people and not the size of land mass. That's why Kiambu upata pesa mingi kuliko Kitui. Haya. Facebook tukekwa mundu unuasia. Hao watu walienda kufanya hizo negotiation hapana tamanya usini nisomie tukekwa mundu kwasia usiwekete uma na Charity Felix, these people are just consuming taxpayers money. Okay. Helen Frida 2027 ikila kana kakethia kaitha ukila muomoni kwa vala Kalonzo ukavalukila kana
kana avete ngethavu. Okay, haya mundu no asia tumenya senzo miene kele no kwa mundu ngi no asia ati nye nese Musumbe ni baba vai UDA we dash ai haya sawa nengi zamzo Musyoka batumite motumani masaka serasa seka MPs na governors mekuya nundu wa Kithuku igai kwasya maolwe ni twaile kuveta kivila cha women rep na kuola MCS nundu ingoine yekuete munomwa na akasya ati erasa siwoni wakusa kwa Musumbe mbene woni musio na utonya kuete cheni yolo waosa kwani usino wa Muthenya Anthony Mutuku enda simuno kitosa simu erasa singelesema Maeke ni mwendea serikali ni serikali ni yo lakini nde kuna ni mwendea serikali ni yo lakini nde kuna Githui kueta ukweli serikali yakosa lakini Ruto cho ukweli no twaitende ino afadhali no twaitende ino na hii afadhali Uhuru alisema tutamkumbuka. Haya tuivika kukwesela motumani nienda simu yuka nini nenge simu itatu pekee simu itatu okay tuke kwa hello Mutongo nene nao Mazinga karibu sana guma ndithine aha ndo agedwa mheshimiwa pasi nani bwana wakania siati ni kule raia wote wa olewa kile linda wale akula ni jawa mbele uyawa nyaja asimio ni maumisie kivila kina Ruto asante sana asante kile kama wewe ndio wewe ikethanya ndithine bezawa kegoma uzino asante kwa mwezi mwezi wa wa ndithine haya former MCA ndithine haya asante sana tuanze simu ya Kelly hello Mutongo hello Kithuku atinda tamwa natinda nesa inakona atinda nesa Kiambu koseo vyo niko sio vyuma haya kwata vya kamba wita wata nondo ingi maithe ndo weta izi to by the way ni Dan Jackson yes yeah haya wete woni yu ukatha katwi mina we twigito mina nyambi yako Mawendekethyo ni wa Ûneenan'Yanî wa Bipartisan kwi kundu kumwe Kithuku andu maendete tukulwa na no vindi vya vala twambiie kumbia siasa kabisa Bipartisan no ila BBI twakulanile kana tukati kana nileke soti ko ni Bipartisan no twakulana chaka ikatiko BBI na Bipartisan ndio akuye Kithuku ni BBI ngulika nawe wache na paye Mutongo yovuka pakube na kuwe witu wa Azimio si mundu wako lakini ndio vandu mukosoa yu doki yato mana kana referendum ziuka kukumana na nini na Bipartisan committee yende onene achindu yava nundu newa kana muno ila bakula nwai kana vya kuzenja katiba ndezi referendum kana tuende tuzenja katiba na ndiwo kikatiba ni kuzenja na Azimio ti mama propose ngeweno ona tukuko kutwike tukwandamana Ruto wa propose ekindu ki na weta byukanendo nenge linda opposition yobi tira ilo na wiki na diga lonzo na wiki Ruto after 2 weeks atangazia jeno kwendo nenge Raila linda wa opposition obisi kikatiba na zindu hizi zionze proposals hizi ya kwizwa na ofisi wa linda wa opposition humanity na Kenya kwanza tia Azimio Azimio agenda sio ilama na present ati kando lakini Mawendekethyo ndio alama ima BBI yu on them mekwa mena Kenya kwanza mimi na yu
Jingu mina nenda kuya mutongo yuzi wa azimio navya zijeneza bishindu ila sio mbesi vitu kithitu vaya nema na katiba ni kuzenza takazi referendum ni kindu kingi ni kuzenza katiba. Asante. Mutongo yuzi katikati na kenye mutavye muyati maundo nzela katiba nini ala maendeze bipartisan ba yari nini mboma so Kenya ama neneza viti azimie nako kindu kindu kozi ito ni both sides na kindu bali kindu cha kutete cha mwenembi ni kuwaivela na mutongo inake Maeke ba ya witu nake ngumutavye ndetwe mwe muyati mutavye mina yo kwenda kweto nene kashakwa kuvika vune nendongo takeneza Kithuku ndikumana lakini nenda kwase nani kashakwa hii twemweta others nundu neni wake bali umoweza kwithia kwa mukamba Ûyîetewa atuye kula zito nila maito no tupendeleza iba ukwaze Kalonzo ba roto Ûneenan'Yanî ola wendete yu bali kindu ona ndezi kila chende pambo mas. Asante. Nundu noona sio kiringi aweta ajera ila bayivinda bakeza kwithia Ûneenan'Yanî nolo Ûneenan'Yanî tiwo endei ku Ruto ni forecast na wizi kila maendeje na Raila na at the end of the day no tukazenja katiba indi nale apio kuangala tamu ya president hatutaki utawala wa kihimla. Asante. Asante Jackson Muna mkwezi akilio kisio ketha ni Kiambu Asante Jackson yako thao nena munota Maeke uzienda kwa time ya hivyo lakini yutu wena time kanini ya muthia pio naona tuanaize no saa 3 hello mutongo hii hello kanini okay Mheshimiwa Pasia sawa vyo Sub County Commander Inspectorate Masinga Jemo aya ena ogethia muno afande twimine nenda simu ya muthia simu ya muthia kabisa athaiso bindu kaini nywe mwatwikiye aivwe yako ayegewa ne wandika buneta kile koumana kema izo mega yake 7 okay kanini pesi moka natumini yabo hello mutongo hello ndio nena hello ni nena nao na Jeremia Maundo ongela ngawase to mine yu wenana Jeremia Maundo umete ba numete kungalo kujia mazao aha karibu sana Îkûmbî ito mine nigilanda na kwaje andongo yozu no kwaje no nena jizu hello ningo kuiwendea Ugendo na gwa ya jamaa tente. Kwa niona gendo na kwa jiu. Gendo na kwa kale ni kule izina kwa muzumba kuna kula ka. Na mbi maiza kwa madha kwa ni president. Haya. Ai, asante Maundo ni movya katunga mtebuka nini nondo wa masaa ni movya nondo wa simu cienyu nondo wa mautumani menyo na mwetha mwito maku kitha ndina soma waku nondekea muthenya wa monde tukasoma ila yingi twethi watu ikomana kilunguni cha Îkûmbî ya siasa atogwe nende tumine kwa metuki pio Maeke wena ndateka imwe peke yake ndeto cia kusia muthia Ûneenan'Yanî wo monde wa Bipartisan talks na ndeto kwamba ya mukamba twimina na asante kila ndona kwasia ni muvya muno Erastus nondo akivindi ki na mwanyo suwa tunenge neuma bane sio sindu mbingi na nino samusako kila ndona kwasia ni quote mheshimiwa wetu wa mheshimiwa Kalama mole MP wa Masako anaisie tuma ni usumbe no thela ayo usumbe permanent ko yo lwa dunia na idio ndela tu utongo ini tuma ne muthe nomwe tukeka lande tutea tongo kuma president gina mundula wande pyo ona kipu
one nundu wa natural nature iko allowed to be president forever ilenge katiba kaiko allowed to be president forever ona kwa ditwita MCA forever na mina kubana keu ebinda zela ninengeto mwana ningai ni tukume umwene ndi kwa kweyumya na kwa uguo nundu ebinda kweketha yebo kwamba ya mukamba twende na kububola bilingi twikwaze tunene ina wasiomwe bikia yabu tuyonena na wasiomwe na ningupendekesa nundu nitunene tena tongo yengi at close range tukanena na mas ni tunaina motula pando o na wanena maundu ama kupendekesa ila southeastern sekep zinena nie na me radio na kwita ma MP manene na wasiomwe na to discuss development agenda tueleweka na ba yolo au maya masie maemwe andu make imane masie maemwe wangana niondo meta senator andu mwandane masie maemwe nitwa ile kukwata na tukaiba kwa president tuketha na common agenda nundu ambaye ya muka na kila kingi kwa mundu wa Kalama o maelewe tunosi ibela kwe omu mwingi na bala tutatite tuthukumete kwa kutata na kine say no tubanie mabisi undu mabya mwako yu mwako obala mathukumie yu mwako uo nde ni ngwitha ni bakubina mo more than mwako ucio betie undu mwaka ambe witha uo manobisi yu ni wakele wa kusyoka kwa mwene ndi tukwatianie ba uyu twimwe ngina mwesopyo na 2027 nundu wa mipango swingi ndigweta kisebere la tuvangite izitie bindezi nenge asante timu ya muno mundu we Maeke musimi Boniface no bika Ûkûmbî mwanyi wangi wa bingo katwika endea asante ketha nya muno Kalama thank you ne wati we na mesa kwa wona mheshimiwa Kaleb mukethie ningo mukethi na we moya ko miwa muno mbingo Ûkûmbî no alika ona agabosa musakwa no alika agosa musakwa tiwo ningo mutwa ya report isu ni kwacha asante asante mundu Fred Musau FM wasia tuete ndu wa mukamba ndeto cia muthia yitu ndu mheshimiwa wao weta asia akamba tunene na wasiomwe jamana muno nune wegasha kwa inene yakuya athiko ni ma general field marshal odoni asia ekuyu la matukani maundu mama koneti mane na wacho painge waya kwasia tuyazimio tuyudie katu ichao mukamba aile kwibundizia kunena na wachomwe na mukamba ambiye kwibundisia kudemand maendeleo na mukamba atie kokengwa na mbemba tanguku mukambe kengwa na mbemba tanguku hata inasia kavatu tukapenwa minister CS na tuyake wa Konza City kavatu kapenwa mapie za tunengetwe na tuyake wa Thwake Dam kavatu kapenwa appointment hizi tu nesi unanga no kuzia maboard mazao na tuyake wa barabara zitu cia kwamie siumete ukia imkuvie mali cia kwamie lakini ukewa atong ukewa wendiani gasha kwa wadi vandu kwani ndo tumesito yake ukewa ma wakamba ni mtu tumewasaidia kijana yenu mtu amekuwa waziri tumeweka kijana yenu tumempea kazi mawazima unengwe akamba anuma akamba bayundu makateria mukamba na tuigere kile kukengo ukamba nduke watu mewaandikia mama yenu hapa amekuwa minister nimewasa hakuna tutikile kana idita ateti tutete kwitia maendeleo tukakwaniwa maendeleo na appointments nundu kwitu kwe kundu kwa ya ambassadors lakini o human ka
menuka na matwigu ne kwa yuko ndukwa mawaziri oyuko na kuenzi ya oyuko hu appointment si maendeleo sieta ono otuini alright hu mukamba twitikalne kana tumane kwetia maendeleo na tuweka kusema nyana tubila na tubila atu appointment itu na kanisa serikali tu twikate dia mukamba ona kate dia ndo ene oyasyo tisawa okay mukamba idi atateti MCA wa nini to demand maendeleo na tukakuwa niwe maendeleo na appointments na indi akamba onde kula mu komenesa mwendo ne binde sio nene ngai atwitikilia kwa ngitwe yongewa sia kombeni kama sia santa na Erastus na mutonga ya TV sionde sionde sito ono kitu ngukiketha yemo kwa yemwe TV na radio ni okay ende TV mo bya muno we Fred ne wate me sakwa yaku nayo we sawa sawa we mubonu kwa we mwana wa byonga twe kama na yingi tu mheshimiwa tumine yule ndio tushakusia moja au sasa kamera iba na kwa ne asia tamutongo kwa mimi nauza kuwa nandu no sio ukeyombanizia umathukuma nondo no kuthukuma niko kicho kindu kila cha bata muno ko ne mauza kwa kila kingi ithieta akamba ndo ile tungiania na toimana kana unity niyo yeta mautanu na sindu ila cia bata mukwenda ngali ya kwenda kwa tuyasia akamba onde bala mabika matongo ewe ni mutongo witu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka no sio twithe twise kana onoka ikezumo wethe ya nzaluo zietungia ne yazio baba wa dike koyo ola mombie we maweta yu college ni zionde zia ruto na bai mundu mabeta ba kwa unity no imwe changia kwete maendeleo kisioni nika na kila mundu akatetheka nondo mukeje yani bai kindu mweza wete obande ni wagi kwa ni uthukumine ni asia okay nituthukumite nesa na budget itu no ende yiki yende na nende tupetuke thisiene kana twambia umuthukuma ithieta county ya mazagwe to umuthukuma na yetu izitu itiari tukwatene ma MCA onthe governor nthini ithio onthe twi team na yetu izitu etu uthukuma na tu deliver kila twaza kwiwe nando tiazandi Erastus nondo bikaba muthenya wa mbe kunthoja neza na kwitha none na ni muzio witu na enende tikaribu sana thank you wote kuna azindo uona twako na yes kuketha ni we wona bandu patana athio neza no tweke lakini umo ndo nao paithe naziendo enzio asante na maundu magitaulo asante haya kusini Daniel Musyoka MCA wa Muthenya by the way waitwa pasi zitwa yawe alliance Pasco Dangama na explorer tene awana ne nondo ngwenda wasa kugolia pasi ya umela Pasco koti pasta ne Pasco Pasco na tu zero kama nazi ndo yesu ne zitwa yagoya ne muvya muno ndoketha ne muno ngale kosia Muthenya thank you naona veka mwana kawa ngale kwezu kieta wa Ben Musau Ben Musau Ben wa mutongo Ben ningo mugethia muno ndutindanga imwe tukomana muno ndo ne tutsongazia zindu moya wone maondo neza kabisa asante na inde mwana Muthenya ni muvyana hakuna ndo wakwitha watabanya na itokumila twambie nginya twafika muthia ndene wa kilungu cha kuombea siasa na muvya ongiwe mwanya kwa alama ile kilungu kecha kuombea siasa mugoni kabisa ni Joseph Kawinzi kiye kamwana ndokanguleta wakamwana niki no wese na inde wese twange weta wakibanga na inde director wako ni madam Winnie kanini kana kanini kaseo na inde maitethia na Liz ni Elizabeth kanyiba ngalo graphics na twitha timu nene be jamaa ongeto wa ndongoi Joseph Kitheka mwana wa kuyayata na inde twe na ke Sam Maunda atako ya mutongo FM kwikithia kana unenenya uandu ma radio ni maukwata ondo ubailete mubya we mwanya Benjamin Mwaka ondo akutumanesia ngewa ndeni wa bilingwa maupo ikuombea siasa nitwe Erastus Kithuku Nzomo twithia na ila ingetwekiwa yi kwa oyu tiwana saa na ndikwendea kwiyo chakwela